Izhab ila fir'auna innahu tagha. Surah agak. Surah itu Pak. Itu kebanyakan kelemahan orang Islam go Pak. Nana Muhammad ayat go ustad seh. Anan tukang tak ngaku kadang-kadang tak muah Pak. Mencatat saya tak muah untuk nyoca lihat di rumah. Nyo kece Imam Ghazali, ambo ingat saya, ambo lupa. Ambo catak, ambo lupa jo. Tapi ada cacatan. Itu kelebihan orang mencatat. Itu surah An-Nazi'at. Pergilah engkau kepada Fir'aun Musa, innahu tagha. Dia sudah melampaui batas.